Yang benih din sampian si siapa? Benih din sampian si siapa? Kenapa? Masa? Ini ada sapi hitam juga, guys. Ceng-ceng, guys. Benih din Om Rahman capen nih gua. Sapi hitam, guys. Sapi hitam. Cangkul dia jago di Om Rahman cek siapa? Hitam-hitam. Apaan nyaman deh kan? Ya Pak Haji Yud, apaan itu namanya nanti? Hajar. Hah? Hajar. Hajar kepi. Ya. Hajar, guys. Dua. Hajar, guys. Bagi dia bagi ke mahal je, Mam. Bagi Mam, bagi mahal. Ya. Bagi dia. Nah, benar dah. Benar juga. Ah, tu dia, makan dia, makan dia. Makan dia. Makan dah. Dah jangan yang. Ini milik Pak Haji Yud, guys. Dua, guys. Nyaman Hajar. Kita lihat seperti apa nanti larinya, guys. Namanya korpaju. Hah? Korpaju. Oh, korpaju. Oh, korpaju kan. Korpaju. Anyar kapi je. Bismillahirrahmanirrahim. Sentak dia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Indonesia Tak Gelem. Salam sampai buru dulu, sampai mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.